Tian tlang pui beng YouTube channel ngai thlotu te chibe kan book le vek ka chu kan channel hi min lo subscribe saka like le comment min lo pek sak turin kan nge na chu zanina chuan pasal tha dokula chanchin kan ngai thla ho le don ani dokula hi teihmunga le saitang te fapa ani a khwang hlum cherhluna sangkhat zariat somnga le pakhata apiang ani a hmela tha in a fing em a palian tok sang kher thlor fit nga le in chiriat vela sang ani a hwai sen em a sap ho British hawin Mizoram an opnu po in sap ho laka in pelut du lo mi ani hausa takha chinza lalram din tu founder chu ani nge ya fapa anei lo awang in alalna chu atop zui dei meya chinza lalram lalna diktak Mizorama lalna tizawa tidar tu tak real founder ero chu dokula hi anitlat mai sap hawa tha awanga Andaman zel atana wangte khan India Martyrs ti buwa te po tel ani dokula hi an unaw pathum hausa ta dokula le vantura le an pasal tha ten lungtiana tanga chimlam an hne zel nu khan lungtiana hausa ta le vantura an oma kumsang khazaria somriat le pasaria fungka hmuna in somsari atanga somriat velnin a indang veta lunglei borsap je Shakespeare omnu Mizoram lalte anin pek vek nu po a mingaw ho hnena intulut vedu tlat lo mi huai sen le tumru ani dokula le lakher sirkur ho anin tibuaya dokula hian avabeya khoni lai arun tameya tha te po avanei nual nia soi ani dokula chuan run noni nupuya aneya fapa panga le fanu paruk aneya a fapa te chu trial chewa lungtian lal tum ira rul kwal lal ngun linga bualpui ng lal sui thuma lungpher lal van linga fungka lal te anni a fanu te chu mangchani saitluta nyar thul aneya ni cheri chhun linga tuisi lal aneya sangme ni thandaya chinza aneya suipongi paku ngatlang chan aneya hleitriali chhum khara jin hlong aneya boironi rosanga aine chonhulal ane hetia tlang anrema hian trial chewa mi huai sen ani a fan airamri depa lungtian lala omta che ati kherani dokula chuan sangkhat zakwa le pakhata khwang choi puyata na du awang in a unaw te thi san ngundongi zahuata thlantlang lal fanu chu nupuya anei le ta a ngundongi nen hian fanu pahni an nei dokula le ngundongi fa te chu dongtei le party an ni a dongtei hian mangsanga chinza aneya party hian sui chhuma hlon ching romi bok lal ane ngundongi hi mingaw mel tha le fing tak ani a apasal masa vantura athi khan rorelna achanga lungtian lal ani kumsang khazaria somkwa pathuma lunglei superintendent captain j Shakespearean lal haute akau khom na a vantura thi san anupui vanturas widow ti in akalzinga tarlan ani dokula hian hunrei lo deu lungtian le fungka hi a opkopa heti lai hian ngundongi nen po anlowin hmirshat ve dewa anin neita ni te pu in alang ngundongi po hi miro pui le fing mel tha ani a chinza lalro pui tak tak pathum te anei kim vekani dokula atan bo hnu hian zahenga thingka lal anei le ani dokula hi andamen thliarkara tangin achhuak to lova athita hnala ma se a hwai sen wang le aram hum hal awanga athil ti te hi are ngai don to lova athil ti te hi namdang te po in an ngai sang hle ani kumsang khazaria somriat le pariata
Lieutenant Stewart an tha nu khan a in a kang ta a hun reivak lova a u hausa ta po chu a thi ve le a kum reivak lova a u vantura po chu vatlaya lakher pasal tha te chuan an ka phlum ve le ta an pa ber tai hmongala kha sangkha zariat somruk panga a sa pan tha hona a thi ve kha ani a dokula chuan a u vantura vatlayan aka hlum khan a thina ura phubala katuma lunglei SDO Drake Brockman a hne na lakhermi pahni tha phalna adila ma se SDO chuan a phal lova indo inrun chu anram op chung ani to awang in April ni som paruk sangkha zaria somkwa pakhat atanga South Lusai Hills chu British Sarkarin a opto wangani dokula chu alunga oi chuang lo atum chu hlen atum tlata kum sangkha zaria somkwa pakhata pasal thate mi pasari shuain lakherram chu an panta a sirkoram kholai luya an omlain lakhermi pariat lai lui runzo chho chu an kapta ani midang an tlan chia a mi pahni vai khamale kamchanga te chu an kap hluma an lute la in khwa a an hopuita ani dokol chu a u vantura phuba alak thei awang chuan alung oin alom ta em ani dokol chu man ani hazarbak zela atang dokulan lakhermi pahni athatti chu saphau chuan an hria a lunglei SDO Shakespeare chuan thudik ninge ya asha chuan captain J Shakespeare chu Mr Bolan AE Assistant Commandant Mr RS Hutchinson le Police SI Bhagwan Singh Tehrain Fungka chu date ni som ni February sangkha zaria somkwa pahnia anzu thleng taruk maya thil omdan anzo chuan dokula tha nge ani thu an hria a dokula chu an manta a steward an tha a athil kol te po an lak sakta a steward chemte prismatic compass le savun phekok te an la a dokula chu lalhwai sen tak ani awang chuan ke in akal du lova azonin lunglei thleng an zon ani he in thana awang hian dokula chu Regulation 3 of 1818 mangin 12 tha case or tir ani dokula chuan athiam thu an soitir na a anaw thattu tan tir ve si lova aphuba chau ala ka wang a ani tang si chu adik lo thu te asoya anaw thattu chu atang ve ngei turani ti in asoi Superintendent po chuan adik ati a case to political case ale saka atan turte relfel ani nu in February sangkha zariat somkwa pahni atanga February ni som pahni sangkha zariat somkwa le parukhleng hazaribak dan ina atang ta ani fungka khwa upa te chu J Shakespeare hne na kalin chwa anwadila J Shakespeare po fungka a nge avakala mipuin angen na po sherengin arilru athak ta thuta dokula chwa dan ngei to in date ni som pakwa February sangkha zariat somkwa panga a chuan Chittagong Commissioner hne na chuan dokula tlan na tur silai somli hi an khwaten an pek thei chuan chwa meila athalom ni ti thu number 1614 G of 19th February 1895 ti in Chittagong Commissioner po chuan remti na number 205 L of 26th February 1895 mangin Bengal Chief Commissioner hne na athon vele ani he thu zuin SDO Shakespeare chuan Subidar Mohanale a hote chu akhwa te shil tur chuan atira akhwa te anlom hle Shakespeare chuan arilru athak le a dokula chu zela da le photila a umdana zira enzui ni se ti in lekha ape a commissioner po chuan aremti puya Bengal Chittagong lama lekha an pele a
ma se dokula hi midang lam tak ani awang in speciala uluk taka ventur ti in lekha number 419 of 15th April 1895 thua ziakani dokula tlannan silai somli an pe dokula lungleya anda ta a akhwate lungtian le fungka chuan dokula tlanna silai somli kengin an kalta a February ni ruk sang khat zariat somkwa paruka silai somli chu an peta a silai somli ba ka hian February ni som pakhat atanga ni somni pakhat sang khat zariat somkwa paruk chung hian mi somnga te chuan na an thop le ani dokula chwa ani kumli zet atan hnu chuan dokula chu date ni som pathum February sang khat zariat somkwa paruka chuan chwa ani ta khwami te an lom em meya mi somnga ama hrai tu te nen a chen na khomi puite anu puile afa te pan chuan an kal chuak ta a date ni som panga February sang khat zariat somkwa paruka chuan an thleng ta ani akhwate ami pui a han mu chu ami tui abianga aluang zung meya khongai na leinat na te nen tong theilowin a hialani mi puile a chung te po bianga mi tui luang zoin anong ve thawani Shakespeare le a ho te po chuan fungka lam chu an pan ve ta a date ni som pasari February sang khat zariat somkwa paruka fungka chu an va thleng ta a mi pui te po in SDO hna lom thu an soina sa hle me he thu hi tour program number 1381 G 13th February 1896 le diary number 1496 of 2nd March 1896 a zialan ani dokulan vaya that khwami te nen hlim takin an om khoma nuam an ti hle lain kumsang khat zariat somkwa le paru kum top lama chuan musulman pui thiam mi pakhat avakala an lal dokula chau chu bethe ani si a dokula chuan a chanchin te chu chikchar takin azota khoya kal tur nge ani te azota marlama kal tur ani thu le hrai tu amamo thu te asuya dokula chuan fungka chwa san turin ashila musulman pa chu ashil angin awmbik lova kal chuak tura ati hnuwa ni lai acham vele ta a dokula chuan keiman kashwayang che ti in akalpuya musulman pa chu athak ani berang achan chu shat lovin a oma tia ahnu reilote a kutbung ni in kholaya anron puchwaka miten dokula hian atha anringta ani sarkarin achui chhuak theilo dokulan khwanga choi dokula chuan sangkha zakwa le pakhata fungka a khwanga choya sial som pakhat voksom panga le randang te talin khwang hi a choyani hausa ta fanu sui thangi pasal zaliana khosing pa chu asialte acha in amoi em meya chu tal turin adila ani chuan alo phallova dokula chuan atal lui sakta ani zaliana chu athenarim em meyani dokula chana tur chu angai tu ta a lunglei SDO CB Drake Brook mena hna chuan report na lekha apeta a mana fungka a musulman vai puithiam dokula khwa a omna chin inshat lokha dokula tha ani ti in heka lunglei SDO chuan aizol borsap hna lekha apeve ngala aizol borsap Shakespeare chuan Assam Chief Commissioner hna lekha athon ngala ani chuan dokula chu man ngala akut leke uluk taka kol buntiu turin atita ani ole tuntumatan chuan khati zong kha ni phot se kan channel hi minlo subscribe saka like le comment minlo pek sak turin kan nge na chu